Nadu belas sedang katmai kun persya yuk yang jengpang COVID-19. Kalau kata om tang yi kam ki jam jekinong song shnong, henrei kala pensukiru iki babuan ki kam penroi, la ki bahan nong kendong ne hasor. Kani ko kubor ka bangin marak capi menta kejan miet kadai halor kejing saakut ki kato kani ki kam penroi ki ba hakenong ba shlong. Hakani kenong ba shlong nalor ki weipat ki kam penroi. Menta ki don artli ki jingkieng ki belas sedang kejing trei nadu shwa ke lockdown. Kawai gede kejingkieng hawa amkra ke bapenia so ekšnong jayau bat maulai lengba ka jayau lat dom bat ke maulai nong pedeng. Kani gede kejingkieng ke bejrong kat reu poin san meter ke balamang pisa benchnano eka ka double lane. Ha ke jinglut ke ba san kelur tengka rengkat ke lentiat kejat ne ke footpath. Sa kawai pat kejingkieng ke bejrong arpun reu poin nyau san meter ke bapenia so ekšnong renja bat ekšnong umpling. Ya gabag sorkar lengba ketenat PWD kalamang san kelur tengka banchna daka double lane rengkat kalentiat kejat jekinong lit nong wan. Nrei hadian balawan kajing khang dam habarok wegari ban khanglat na kajing sapriang uknyang jengpang COVID-19. Lahap ban pensangian oru ia barok kajing trei la kadai jengkiriu shimet ni jong ke sorkar. Hadian balakut pat ke lockdown. Suki-suki ke sorkar kelas sedang syak ban sedang biang ni kajing trei bapher. Kentup ru ikini ki artli kajing kieng Henrei ke balabo ha ke dom ya ki babon pat kalong, bahado mentai kini ki artli ke jingkieng, om cem la sedang pentrei biang. Ke balabo ha ke jing e kalet kawan jing song snong jong kini ki tan. Banyo jik pensai helor kini ke jing sange trei hado mentai kini ki artli ke jingkieng. UPCN ulayo bane keren kerpang, bad usembut menteri rang ba kejela ubak preston tensong. Bad ne dengan COVID-19 kamu dai nagadau ba platip ka lockdown suara, tang ka lockdown la kanu. Nombor 2 pada kini kinong trei, kitu kinong trei brokoi klat helot. Dia kadon ke genuine problem. Kabakini ki kontraktor mangalakot ya ki personally klaiwan ya kendu yang ngaruh ke genuine problem. Ha kabab menta ki ong inwara bring nong trei wat ki try local ki local lajong lu menta hapok kitu ki snong ki ong empat msa. Pi badon kum kita ki gei. Ti bun kini ki ba pelong ba long kadang don ane ka jingting ke jing sme. Dari pi ong heki snong ki tau, dari pi ong kinong trei ru di kadang don kena kijing ting supaya nak tahu kepelong ya ki kumta tenrei ngelak keren ya ki ngobapit sedang no lerpidon problem bar kebos nomor taru ya thu iki department kena mengin take off mengibat ki bos nomor kena mengin ong ya ki ailat kena makin ya pendep no ini ke project.